Kasa pen CEM relief fund long tangka kirap kipajir. Tekilangjun cooperative lamps pen BPR card ki dua tuma fan la pen CEM relief fund pen BPR card ka via tuma fan kirap kipajir. Mahamaya constituency ki parlo prek jamadi malong ki boydet arata fan kirap ki bajir. Kardom nili Karbi prime time birta than bang sami junality mungpi non birta angton pen arju ikha. Kasa penta Karbi Anglong Autonomous Council CEM relief fund along tangka rapdun si Karbi Anglong along silang no coronavirus nakipadut long lejia fan king kam che jordun. Konavur novel coronavirus pen kachidan jia fan pura Karbi Anglong Autonomous Council penta CEM relief fund seng ponlo. CEM relief fund pen lockdown hut kisungi pora ta fan rapon boma pora hut Karbi Anglong Sport Association kasa pen jangmi kep ani CEM tuliram ronghang abuha long paledam si CEM relief fund along tangka kirap pajirdam. Tangka kirap kipidam along kasa kongchun bang pangkachiteron rap kongchun bang Visnuram Nunisa lapen Arya Sangho dum chitongdun. Det piangkang lockdown ki dopen ki choki jun athor ka vera taphan menmiji high school athan bang pen ametha rong ataphan sangdali jang thula pen ingti kirap pajir pusi dongka makam pen nilituma phirangki nilituma long birtanang pale det pi adang thebi ni inquiry si an lockdown mate kangkir kang hap ki pe do joini aniwang chongda chotelo arat ahem ami hip maker ki langdam si west Karbi Anglong menmiji high school athan bang humson timung penta doning ko rat trokaphan sangdali ingti lapen jang thuron si kirap pajir sorsa nang ne morsa nang ne lam ki bi nang ne lam phong bi nang ne lam ki bi lam phong bi ke ilitum kamu ifranga ke sum do thu ta hai sita itum bangke lason tak taksi eja kong ka cirap eja kong ka citu lason nak te mingga cingsam nasi erong ta iru balong angbong ta lasi sorka long cirap dun pulung te son tak tak kirap nei son tak tak itu nei pusi ilitum kai ta ini klong ci binang yi lapen ini ngarong pet nei non ta lason tak taksi alang li mai so timung arong kateron lapen katera arata phan sang han chorle kirap ki pajir kali ningkan ki thoma prang alang li rong thoma rong arata phan ringwel ke thom lapen chiliar e hai huita kirap pajirlo halapu dongka mokam pik pharmacy campenta manager harsing terang kija pen kikanga dong longbuya rong bronson teron dongka sarpo kathara rong lapen dongka sarpo patora rong pangrupet don Trokner kep aphan sang jang thu phuria the dali him lapen sabun kirap pajirpon Number 14 Korkanti MSC constituency ke parlo Kanti Langso LP school lapen Kabuli Ronghang LP school along jangmi ni phai kep ani ada por phai kep apor malom pen tekelangjun cooperative lamps pen big PR akart ke do tuma phan lapen CEM relief fund pen BPL akart kavia tuma phan kirap ke pajila birta kat news sehemalong birta nangle Tekelangjun cooperative lamps akchun bang sasanka nak pen japon si lamps chairman Amarjit Dingti vice chairman Giridhari Sonar lapen lamps committee members atum cherap chito dunsi pradhan mantri garib karyan ana yojana scheme pen BPL akart ki do tuma phan aki joy pen sangkiron padopon la solong pacheton dunsi CEM relief fund pen BPL card ka via hem tuna tuma phanta Korkanti MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council M Rajuti Su Kapin Khata Tengpen Gram Kendra in charge Mohen Teron Local Committee President Binut Teron Juduram Daimari Lapen Danglok Klembang Pubang Piatum Cherap Chito Dunsi Akijoy Pen Sang Lin Kep Tangkap Harui Si Lapen Sabun Hayu Kiron Pado Lason si Sang Kiron Apor Huti Kelangjun Lam Chunbang Sasanka Nak Ahin Pen Kirap Kachodeng Aduna Tumaphan COVID-19 na kisupen Kijokwan Kilong Jialam Theta Kithan Pado ang parta social distancing padupon si mesen pen kirap ki padirasay pajutpon Diburong supi di si kolonial long kido mejangkuri soalo terang pen lockdown long kisungi phora daphan sangdali jang thui hui ron si kirap pajir
Karbi Anglong DC Colony Mejangkuri Soarlo Terang Pen Dipu DC Colony along Jangmi Po Kep Arni lockdown ahot kichwa thor kawe Don Crit Roxy Aradaphan Sang Dali Jangtu Sabun Hayui Kirap Pajir Kirapati Lup Kideng Sang Pimar Ingrup Kithom Kido Chipahelosi Soarlo Terang Pen Kirap Ahormu Hem Chipon La Soaprang Mejangkuri Mepi Soyanika Boro Bormon Pen Sang Han Kirona Buthak Kachetong Aradaphan Than Pachini আমাৰ গোষ্ঠীটোৰ নাম হ'ল মেজাংকৰী সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক গোষ্ঠী আমি চালুকি আৰু খুব কম 12-15 জনী মানৰ ভিতৰত আমি এইটো সংগঠন গঠিছো আৰু আমি ভাবিছো এই মানে ইমান এটা বেয়া অৱস্থাত আমি যদি কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰো আমি সেইটো ভাবিয়ে আমি আটাইকেইজনী লগ হৈ এই অলপ আমাৰ সময় কন্ট্ৰিবিউট কৰি সবে আমি 17 গৰাকী আমি বাছি উলিয়াইছো আমাৰ ওচৰৰ আৰু সেই সকলো মানে এটা জাতি হিচাপে নহয় আমি সব জাতিকে আমি টিম বুলি ভাবি আমি বাছি উলিয়াই আমি 17 গৰাকী আমি আজি দিবলৈ ওলাইছো যিখিনি পাৰো আৰু চাউল 5 কেজি দালি 1 কেজি আলু 2 কিলো তেল সাবুন আৰু নিমখ বিস্কুট 2 পেকেট এনেকৈ দি আমি সহায় কৰিম বুলি আমি সবে ভাবিলৈ আমি এইটো আগবঢ়াইছো আৰু সেইখিনি আমাৰ কিমানটা পৰিয়াল দিয়া হৈছে আমি 17টা পৰিয়াল আৰু পিছলৈ চাম পাৰিলে আকৌ দিম আৰু Mejangkuria Kongchun Bang Ritamuni Daula Gopulapen Bidisaratumta Sanghan Kironalong Chitongdun Karbi Anglong Arlo Phere Memeakiso COVID-19 Pen Kaching Rai Jiaphan Bang hiniang bong mitari sikido pacipa helo nang jipo alam ta soarlo terang amepi pen Karbi Anglong Aradaphan Chuningri Mahamaya constituency MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Mlun Sing Tiron a constituency angkang Sorkar pen sang han ingti kicho ajang thukiron lelepin arongta dolang pusi non hejong phirangki pen birta nang pale Mahamaya constituency Dokmuka PWD colony adung het Mansing Rong Pilapen Borsing Teron arong atumaphan kirap lelepin lang non corona ki so apora hut kisung ki boy de datum angparta jopar ni kachongda chot atumaphan sarkar pen kirap ave ongsi Mansing Rong Pierong chokamar bang troxie tum tangka chirungsi aning kemi pen rong niarataphan mate kadoka ve don plike praphosu se atumaphan sang dali ingti lepen ki chojang thuai hui kirap pajirpon nilitum Pini ladak Mansing Rong Pierong arata tum government along pen thang kerap long lelang si lasi nilitum employee tum an bang troxi nido employee tum chirung si rata tum aphan pini asap sitami kerap dipondo Lapen bang troxi achoka maratum sarkar aphan kachuningri lapuhenlo alang litum kirap chot asang ahan ke dordi lasi prabjin pen sarkar pen tala rongni rong arata tuma phanta kirap ke pajir ponji aphan em lun sing teron aphan kachuningri pado lapen ge bang troxi tuma phan kirap ke pajir pon theka pot rongni arata tumta alang lituma phan kachuro alam the pajir lapen sarkar pen kirap ke pajir ponji aphan ta rongni arata tum to war cholang dinglo pusi birta ripdonlong Non malam so poraphan birta moi ton peiksina Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mopi puthot birta along wangthulo
West Karbi Anglong ki parlo Dalimbari Raikom bang phumar mate police atum penta jang mi kepani lockdown hot ki choki jun ason kadure radaphan jo pedap kinang hormu pajir pusi wathar lang sope nilituma phirangki nilitumalong pirtanang pale Bharat angkang lockdown ki bi penselang no coronavirus aphan kachidana pora hot ki choki junavar sai kadure radaphan West Karbi Anglong ki parlo Dalimbari Raikom bang phumate police atum penta Dalimbari te boktere arong aradaphan sang dali jangthu ingti puruyat he harsun la ben him hai hui ronsi kiram pajir আজি আমি বৈঠাগঞ্জ থানাৰ আণ্ডাৰত ডালিমবাৰী আৰক্ষী চকী সমূহ ষ্টাফে একগোট হৈ টাউনবাৰী এলেকাৰ গৰীব দুখীয়া পৰিয়ালক আমাৰ শক্তি অনুসাৰে কিছু সাহায্য বিতৰণ কৰিছোঁ যিহেতু লকডাউন অৱস্থাত ৰাইজসমূহ ওলাব পৰা নাই সেয়েহে গৰীব দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলক মনপতাৰ খাতিৰত আমি যি পাৰোঁ এই বস্তুখিনি আজি সমদলত সকলোকে থাকি এই বস্তুখিনি বিতৰণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ Mahamaya constituency ke parlo angkang pregjama di malong kachongdat chotpen apiso aso kachipangrang ahem tu na tumaphan chokamar lapen ratsai klembang atumpen sang han ingti lapen kichojang thu hai hui kirap ke pejela birta nonjong kat news sa hemalok birta nangle coronavirus kiso pening koresian lockdown ki bia jok ki cholong le rata tumaphan western range dokmoka ranger biren singh terang pen longki terang arong don pho chongda chotelo arada tumaphan sang lin pho dali lin puriyathe linni kichojang 2 gram pharu pho kirona sai kideng lapen anutina phanta coronavirus kiso pen ke chipachok dun thek jia phan than bachini tekang lason chinon he jong dokmoka sirdharampur longki terang arong along sang han dali ingti lapen kichojang 2 kirona sai kideng chokamar anuni not pen don pho aphan sang lin pho puriyathe dali kichojang 2 hai hui kiron pon nang ji po alama teng pen Harsing rong phar sing terang mohiram rong pi laben chandra sing terang atum pen doning ko reise ahem tu na tumaphan kirap tu pajira sai pado lapen halapu sirdharampur jeng rong hanga rong along ta jangmini pai kep ani ada por pai kep por malom pen don pharoi sisu se arat aphan dali ki chojang thu phuruya the lapen ingti hai hui rat sai klem pa rubi sing rong hang amina hemalong kisung arat aphan kirap ponlo Laso kirap ki pajira long Dokmoka Ward number 6 Award Commissioner Sir Long Kitiso Dokmoka Polling Station along BJP Mahila Morcha May Phi Maluti Kropi Rapong Chunbang Rosmi Tironpi Lapen Pratima Tironpi atum chitong dun Non pirthe dangki umplup COVID-19 ki so jokni inkore sian lockdown ki bi pen COVID-19 relief fund mate sanghan na pen jang thue hui ki ron dipurong supiang kang ki do men rong hanga rong arada tum non anta kilong dun de birta non han jong birta nangle Lumbajong constituency ki parlo dipurong supia hi tipen kilometer hini ki thom an kahilo men rong hanga rong arada tum non puanta kirap long dun delang pusi ki duk det men rong hanga rong arada tum pen pachini men rong hanga rong along ke ongdung atum ke aniwang theng han ka chjorla pen ka chongda atum saide lasi Karbi Anglong Autonomous Council ka chari atum propjin pen kirap ki long ji aphan alangli tum pen chuningri lapen kirap ki pajir ji atum ning ki meabang phubang phiatum jong si kirap ji aphan do pulote 6003201254 a number long kapachini ji aphan men rong hanga rong maker bidasing terang pen ka chuningri pado Pini Karbi Prime Time Angela Pons Kang Ton Peglo Dumi Thakmi Krowang Tu